lo tu ni kukiniu sin ve zo se na bon cha ven lim nei vin tu ni 6 November 2025 ai ta in jan hi masa thil so ho chu kuki cha te dinga lung hem na ni a hi lo le gen thei na ni ti ding ham boy na ni a hi zingin akoi zong chun igam inam sunga boy na ha sat na ilon tingolen ipona so ke wa hi in masanga meite to ki boy masanga chu koiman inam sunga hi iza na inam mi pin gen thei ha sat na to han lang thi na man na to zong le akilung sit a hi lo la aki khoto hi ki umbi se lo a hin la wang phat pi a gal i hin nei zo wa patna hi inam sungwa kilung sit na hi apungin kol ning li hi hen hoilai mun hi hen a hi lo le gamza chom choma inam mi khat ahung thi a molim na khat om jong le tu lai chu ki het chat na kilung sit na hi sang ai tai ti hi ki sei do nomin hi chi hi gal i hin nei zo wa patna kuki cha te adinga thilpha hong so khat cha hi khat le khat kilung sit na khat le khat ki na ki lai nat na inam eat na hi ahung ki nei do thein hi chi pathin thilbol thein khat a hi ti pa chu ga sei do wa hi in tu ni holim na hin nei diu hi a hi le nampi ho dia thupon dang in ngai hla deu hin tin chule NPO in zong ni som sung kuki area ho a economic blockade ki bol pi dinga hi ti a ana phone pe anu chu ni som sunga dinga kati dan chu zan hi date 5 November zan ki ma patna kuki area dunga economic blockade ki bol dinga hi ti pa chu ni som sunga dingin anala do tawi ti hi mo ahin hi chi chung chang ho I het thim na divin tu ni a hi holim na hin nei hui tin chule inam sunga gen thei ha sat na ito na chung wa bang se na ito wa nam se pai lin e na dal ha na chung wa mi pin akipona in muntina kuki cha te chen na zo se a hi candle lighting ki bolin personal a boloya umin organize bola organization noya eta chu candle lighting ball ho jong hi tampi ina ki na veti ho jong chu mu a hin hi chi ho hi kingai lut na kingai nat na vet sa na a hi in zan hi chu go jong na sata zu a hin la go ju hen dai kai jong le inam pin ipo na hi adai poi ti chu vet sa na mon chom choma nammi pi te ho lam le na hong pot do a candle lighting anabola hoi te ta inam sunga achi ma sa ho molim sa ho zana pi a gel do na candle lighting na sata in a bol ve ti jong chu mo hi nichiwa hi neu cha he thei devin thu chang neu cha ka ga ko in inam gen thei lai a khang do lo chu mingol chung nung a hi ti a hi tu a inam igam gen thei lai ta kisi na nei thei lo kingai lut na nei thei lo ho chu mingol la jong mingol chung nung a hi ti hi neu cha ga ta do wa hi en a hi le tu hin NPO ho thu su ga vekit le han press release in bol kit vinzan hi a chu hi chiwa NPO hon press release a hin bol pau hi a hi le ama ho hin a sei na wa chu NPO in kithulu na dungzuya 5 November 2025 apatna muiwa lim anaki su set je in lungkim lo vet sa na kuki area ho a Phat tep lova economic blockade ki bolding a hi ti a anaki sei pen chu tu hin temporarily ti chu Phat chom khat na dingin ti a hi en ita chu permanent hello dingin a hin la Phat chom khat na dingin suspend akibolin ni som sunga hi hung ki phong ding sei chen dingin Phat akipi ti a hin hi chi hi kuki in pi Sadar Hill so in appeal ahin bol je wa official ta appeal ahin bol je wa
ni som sung kitip chon a hi in ni som sunga hi athu tan hla na a di lo wa hi le aban ki sun jom ding hi ti zong hi ama hon mi pi het dinga hi het sa na a hin bol ki no ve ti hi mu a hi in tua I chen khom pi ho jong hin a phat chenga hi ei ho ku ki cha te he aninga hi ei phin zingo a hi in hi je a chu tu ni chan ge a I LAMKAI ho in chong hi chi ho hi iti ki deal pi a iti don but ding ham ti hi pan na sata ala jing la yo a hi in a hin la hi chi wa NPO hon chong poster khat ki su si ji a hi lo le hi chi ki za lo ta a thil a bol dan hi hi ta hi a bol thei wa hi le hi chi ho a ku na chong hi ei hon chong jil do thei tam pi nei ve ti hi tunia sei do no min ama hon a sei hi adan chu moi wa chu thing noi leader he za a hi le thing noi leader khuti ta support a bol ti a hi ipan kha de hi ama ho jong lau ki no chu ki no kicha ji wa chu ipi sei be wam ti a hi le local resident ti chu a khonei ho daily khu a cheng numei nu naw ho nasata a su ling law na su kicha na a je in nagami pi akilung kim poi ti hi amin voke no hi chu zan ha e ho thil so ho jong che he de wa hin na you can e ho mi li ahung be ya jong chu e hon hi che wa chu na sata protest ke bol han lang ki pin lang ki eo han lang hile I chan ham khanai boi de chu ti chu e hon amasa mai te hon army ho ambush an bola chu ki pin na sata army ho support dana I mu chula I umova hi chi support I bol ba tu chunga army hon e ho in tha pi phar ba army ho dem kit hoi ta a huti a hi le chun iti seiding ham ulta khana hi so a hi wa nga hi chi wa hi I sei thei khat no condemnation bol hon jong mi pi na suling lawve tu chunga ei chi wa naga hon a sei bang wa np hon a sei bang wa chu ho cheng ho na suling lawvin ni tin na suki chawe ti langa chu na sata condemn I bol thewa hi ai che bana jong chu UKNA hon jong emergency thu phone a hin bolovin nam mi pi hon nam se pai ho lainat na lungsit na zala pungka kitip shutdown ke bol na sunga hoi ta ni nit pi win panin la hu ji win ki pa thu kain sei bi ti a chong hi ama hon ki pa na thu phone a hin bol vi ti chu mo a hi in e ho hi thil I bol lang hi hoi ta ki pang det theilo a hi aji chu I pi ham tele I thil bol adi ji lo je a chu mi pin I pan na ding dola ki pang theilo a hi chu ho hi legal ta na tong lo han khat la khat ki support na hung ha nen tin khat la khat ki thu theina hung hin tin khat la khat ki za to na za dang nam dang in chong e hin za de nga hi ti pa chu ga sei be ki no hi han lang aban le CVDF on zong condolence message a hin bol win hi chawai ga velo chun amasa a CVDF o in zong thu phun a hin bol chu het de hin zan hi a thil so na chunga zong hi mi tampi lungkim lo chu ti chu lam ka khopi sunga aki a ki hop mowa khat lang a thima khat lang nom ta a che no hi ipiti dan ham hi chi ipi je a hi ta hi thei ham ka het no me ti a zan hi video in sim na howa jong chu comment tam pi akimu in tunia hi neu cha ga don but lew han hi chi wa CVDF ho hin a het letter mang cha a hi midangin thuso na bol cho hi chi chu ana bol ji wa cho ama hon a seina wa cho hi chilai area a hi shutdown ke bolding total shutdown ke bolding a hi in koiman wa le chi le a bol loading dugan hon loading ti ho ana sei su CVDF ho hin ke hon hi chi to bang hi ka bol pove nan su support ka bol pove hi ji chun ka het letter mang ho zong agang theilam pe na nong ki su chet dewa hi ke ho area a hi chu ho chu thei pon te lockdown shutdown ti ho loading hi ti a chu zan hi a chu
sa lang si chu dugan ho chong ki hong gari ho chong nom ta na lei a hi ahin la zat khat nam khat hi na zala chu CVDF hon zong tu a hi condolence message so ahin bolvin UKNA sepai mili athi na chunga security force on encounter a bol hi di ka sapovi ti a hi ama hon zong apo na ahin phongovi ti chu a hi in ahin la ama hon zong he chepe ta chu mi sentiment san lai ta hi chi an sei pau ka ti chu lockdown ke bol loading shutdown ke bol loading hi chelanga hi koi macha het sa na ki bol pon koi macha het sa na ki pe pon hi ji chun I macha am loading hi ti dung chu ya chu an hon no a hi in a hin la tu a hi chiwa ama hon su then na a hin bol na chungu wa hi ga velo hen ITLF in shutdown a phongin a hin la CVDF ho het sa na a hin pe po vi ti hi ama ho thil ama hon su then na a hin bol chu a hin e ho nam sung hi I vet na hi le alien ding ki chu na ilet tieng zong le alienin iti vai hop ding ham ti zong hi ki hekit lo so hi chi a chu boina sangta ki tu ji chu tu chunga hi chiwa lam ka sunga iti seiding am khat la khat ki ka a hi tai ki tu mo na pau zong hi ivet na hi le khat la khat ki ka a communication gap so khat la khat ki het to na ha samji khat la khat ki za to na ha samji a chu hi chi to bang hi ana hi chu tu ni a jong hi ka se lam ka sunga thil aso a hi le kangui langa leader ho jong het sa ding teng no pala leader ho jong het sa ding chandila leader ho jong het sa ding hi ta chu muntina leader ho jo si iki het sa de wai amuna lamkai ho hi connection hen la communication hi hoi hen lang hi le lam ka sunga boin ho jong hi I macha lowa ki chai the tunia hi chawa CVDF on ahin sei jong he adi na ta khat rum chu kati chu inam sung igam sunga hi chito bang thil so om ta in tunia hi inam mi pin hi chito banga to gon inei diwa hi ti a hi le henge mi pi zo si chu iti ki he sa zo ding ham ahin la lamkai alubo thunei ho chu kizato hitin hoite ta combination thei han lang cooperation ki piso ke lew hen tunia hita khat la khat iki oi mo pau hi loading ai ahin la hi chu ho chu lowa ei chunga thil khat ahung thuna hi le mi zo si chu ka thunoya hen ti a hi control I bol got jeng ji tengule mi anangai ma jong ki mi chu hi je a chu hi chi to bang hi thil anaso kha hi in ahin la jan hi masal dunga jong chu hi chi thil so je a chu lamkai ho chun lamkai ho ama area lamkai ho to chun hoite ta ki ho to na ne yu han lang amuna face to face a ki moto hi jong le online be a hi lo le phone call be a discussion thei han lang ki he to na thei han lang hi le lam ka pum pi hi han ku ki cha te chen na zo se hi jong le total shutdown chu alo thing ding ai ahin la hi che ho chu a lo je a zan hi a chu neu khat iti seiding ham lunggel thei zep ti ding ham akiniau sa thei zep ho chun kinit pi a hi bowin ahin la akiniau sa nom lo keima I het sa po ve keima thunei na a koi ham thunei ding ti ho chun anaki phalkit talos hi je a chu inam sungai la samai tuni a jong hi ku ki cha ten movement in a UVIN separate administration I thu movin kumni ahung wal jing ta in ahin la hi chiwa lamkai lamkaya hi chi thu a inun diwa hi ti pa hi koi ham ki sei thei nai lo KSO in public consultative meeting kanei ti me pi henga phone do na nei win ipi anei wa I chan ge ham ti jong hi ki phong do kit lo a hi in ipi ki bol jong le inam sungu wa hi lamkai ho si communication gap a lai si a hi I macha hi di loading
khát là khát ipan khom ava khát là khát idin khom to ka avahi inam hi la samjing dingai tu ni a ngechewa CVDF on ahin seina wa ko na I kha do wa thil khat a uma hi le khat la khat ucha ke he to ding nam khat phate ta ke he to a nai to deu zong le kilung to ta nai to deu hi tu ni a e ma igen thei ja chu mi zo si hi ta chu control ding a hi zingi ti na ho lungel ho hi idal ha wa khat la khat lungpi hling iken wa tu ni a hi chi to bang to go na ki nei ta in inam sunga gen theina ta in hit hin pan ila khom wa hit hin to gon inei wa pha hi lo ham ti leader hon connection communication hoita nei khom lew han inam sung tu ni chan ge a gen thei lo ding hi ve ti hi ni sei do no ma hi ni chewa jong hi ga ve lo chun CVDF na sata adem na nei ki ta chapa hon na ni chewa dem na nei ho hi ta hi khat la khat iga ki ho ji pau hi a hoya hoi lo ana la nal moji hi je a chu a hi the ai la khat ki he to tin LAMKAI in to gon ane ya hi le ipji a hi chi chu hi ti ham ti pa hi het no wa hi chi zo ting le chun mi pi het dinga social media mangcha I the thang no mo jong le I the thang di wai tu ni a hi chi ba ta chapa hon ta chapa ki ti hon thu a hin bol naw hi ga velo chun ITLF ho kom a thu do ti ITLF ho kom a thu do anei wa CVDF ho adem ki no CVDF Burma zo te ka ma thi ho bon KKL in inampi kivuina se ken martyr pa nga akivui theya hile ipi bola tunia inam se pai thi ho chu KKL in KKL cemetery anavuyu ham ti hi thudo ane wa hi ni chu inei no mai le social media akido ding hilo KKL LAMKAI ho he no chula min khat be yang interview KJU secretary pan jong interview hin bola number ho jong in ta do ba ni chu ho chu kila au hitin ama chu I phone diu ido diu chu social media akido ding hilo chu chu hi direct nga contact ki bol diu e hoi ka gel la khat ga ki contact ding ga ki ho tu ding pa ikicha no ham a hi lo wa hi le ikiniau sa nom lo ham ipiham ke lo hi chi ilha sapna wa hi ku ki chate a hi the ya hi le hi chi ilungkim lo na khat au ma LAMKAI khat en to gon a hin ne ya I dei lo banga na a hin to a hi le hi chi chu ipi thu dan ham he che no mai le direct ai do de we I do diu a thu chu he che ting le o hi ti zo a hi thil je a LAMKAI hon hi chi to banga decision na la wa hi ti pa chu he che ting ilungu zong dam ding mi pi ho hello ho zong kisu boy lo ding hi ti hi ka sei do no me ne hi ze a chu a hi the ai le tu ni a hi KKL hi hen ITLF hi hen ama hon zong ama po na che wa na to wa hi in hi ze a chu LAMKAI khanin na to na chunga hi ha ki kum lo ding thil izakai abol ho hi inam pi gen the ha sat na dinga ato jong pun ti ama hon jong hoi ta ta lungel khoma na ato diu hi kata sanin hi ze a chu social media ho mangcha thu ki do na ho a hi lo le zat chan pi inam chan pi ho til lo ding hi ti jong hi avela kaga sei nom hin tin tu hin cookie in pi cycle kam kaya kona het sa na hong ki nei ga sim do ki lo han hi chi hi zan he athu so a hin bol wa hi het sa na hin nei wa hi in a hi chi cookie in pi cycle gam kai hon a sei naw hi a hi le cycle le kai thil man ki zo to na lampi hi a phat ta lo je in sim phat ding to gon a ki nei jin ni sim git November 2025 Saturday ni kho a pana hi achi le awa le lampi a lam la ho a ko na sumdon na hong ki bolding a hi in ei kham sep kho mo hi tin in ei kham pe kho mo hi tin hi chi ho a ko na chu
cycle pat na kai thelman ki zot to na lampi hi siam phat ding to gon akinein mizo sen inei kham khamin anapiso ke hi ti hi tepna hin bol ki do ve ti zong hi mo hi in e ho hi government ne hi povin mi pi a ko na ki depend hi in hi ze a chu LAMKAI hon zong lam nasata apan la zong lew ama ho zong sum sang a hi di povin mi pi hon pan ila wa hi chwa hi eng selo hela pan ila wa ilam pi inam sung igam sung ikisim phat diu hi mi pi khuna mai ti zong chu iga sei be ke no hin tin chule ukhur district langa jong hi committee khat akisemovin igam sunga kani lei bola kani lei wa na pang ho hi su mang na dinga committee khat aki phut do ai ti hi mu a hen ki pa om le jengin ngi chi hi masanga patna committee ki sema adang committee za chom i phu sang wa hi chi to bang hi an khalo a hin hi chi to bang drugs do dal na dinga committee ki sema amuna action kila chat jeng ti ho hi an khalo a hin la tu a hi igam sung inam sung in gan thei ha satna i chanham khat hin to zo nungowa hi chi to bang committee hung ki sem do a inam sim phadinga panhin la ho zo se jana salam ki pi hi ama hon jong amuna hi survey a bolovin ngita chu operation a bolovin THIL a bol na ho zo se jong a su set pi win hal hi han chi hi han iza kai kani lei sim phat na dinga to gon ke nei ho zo se su set na ho jong an nei vi ti a hin la appeal neu khat ka bol nom chu ichewa committee ki form ho hinga appeal neu cha ka ga bol nomin hi chi chu a hi le hi to bang na I to na chungwa ei pa wa saying ho hi te ei pau a hi lo wa hi le mei te pau za dau ti mei te pau za hi e ho dinga jong hla sap na khat a hi in email ma pau ga ki jang to banga hi aumin itiam khana I chen khom piu melong ho heading itiu le sa pa wa sei wi te ho pui a hin la mei te pau wang hi za da lew hen inam pin jong lunglei umin tin a video vet jong thanop ji ding a hi in a ball ho hi chiwana tong ho zo se amy ki hiya a hi wanga ei pau ti lowa mei te pau ho jong hin za ji pau hi da ki sa in tu lai di hi mei te hi hen manipur hi hen a hi lo aham a pau hi chi ho na san ge jong hi mi pin ki za nom ta lo hi aji chu inam chunga ana to a THILBOL ho zo seo hi ki he a hin mi pin I chan ge a gen theina ki to ham ti hi ki puna a hi ta in hi ji a chu a paw a ha mu jong ki za nom pun mei te min jong ki za nom pun manipur min na san go ge jong hi ki zanom talo a hin a hi the ai la committee hon hi chi to bang na I to tingole inam min ku ki a hi lo wa hi le inam paw ku ki paw tho hi tin ai ma paw I pi paw na za ham ka he poi a hin la mei te paw zaw da hen I melong ho het ding I ti wa hi le sa paw kol paw a zong I sei the wa hi a hin la mei te paw wang za da lew hen ti wang hi neu cha appeal ka hin bol no min hi aban kit na hi date 1 e hon chawang kut imangovin mun choma asama hi in Nagaland hi in imangovin Manipur gam sunga wang chu kuki cha te kuki len gam sunga wang chu tauna inei a hi in a hin la hi chini ho a hi kuki channel family members khat in molim na anato in hi chi chunga hi group mo wawang chu ka hin te ka hin ta do ta in a hin la ni chiwa miss ning vei lovum ama jong hi kuki channel family a hi donation ki bol na hi hen ep ki bol na hi jong le na sata kuki channel supporter khat a hi in chubana kuki channel family a jong hi member khat a hi in a Phat chenga pan hin la a hin contact nga inam sung igam sung apo na dan ho jong I chan ham khat ana sai ji a hi in ama jong amolim na chunga longhem pi na za chom ho jong in a phung tawin a hin la tu ni a jong hi kuki channel family hon pan la ding project hong ke nei ki ta in hi chiwa hi pan khom hat na project ni na a hi ta in
hi chi pan khom ha na kiti hi November December hi chi November la chai lang pat na December la bul lang si a hi to gon su zom ding ti hi to gon akinai kinin hi chi wa hi pan hin la so so kin wetin ku ki channel family hon chi lewa le na ho a hi lo le to gon kinai na ho a hi sumle pai be ya ima ki bol thailo a hi in hi ji chun nang hon jong hi chi hi thingnoi ho banga demand ke bol a hi po in koi to bang a ki phala o ma hi le hi chi vai pan hin la sau sau tin nei sun sun no hin to ke no hi tin inei kham kham mo vai ki phal kham kham mo vai gam inam ki to na ding de ya inam igam pan khom ding de na a pan hin la nom hon hi chi wa hi account detail a ki pe in chule ATM khana account number a thot thailo yu mo wa GPay number mang cha a GPay thot nom yu mo vai jong le hi chi number a hi in thot theu a hi in a hi lawai le hi chilang sai na jong hi QR code ahong ki koin hi chi QR code jong hi scan e bol wa hi chawa ko na jong in thot theu a hi chi chu video kit ting le tunia pana pan hin la ho se hi amin list aban bana in ta do kit de wa hi in hi chi hi aphat sot wang hong ki hong lo ding a hi in November hasung hi in hon deu hin tin November hasung se a hi in hon deu pan in la the wa hi ti chu tuni viewer so hinga het sa na ka hin bol hin tin mi tam pi cookie channel family ho na tam zopin ipi bolai ho hin project inei ta lo ham ti phat changa comment hin bol hon jong tuni a hi hung ki hong kit a hi ta in phat hung ki hong kit ta in pan la so ke o hi tin hi chi wa pan hin la ho adi sana azaw nai lo ho dinga jong phat kilem khat cha hi le cookie channel family WhatsApp group ma jong na jaw na phat hung ki hong a hi in hi chi wa chu na hung za wa hi le cookie channel family members la jong hi na jaw the hi ti chu a chaina iga phone the hin tin tu ni 6 November 2025 ni ho a nammi pi ten head diva kilom thu phon in bol thei ho aban bana in sim do thei ho hi chan chu in tin tu ni cookie news ve a hin ngai tho ho jo se na chung chi event ka ki pa in na bon chawen pathin in phathei na bo jing taw hen